Ke Shillong Lajong FC kenyukun Persha Maulai SC banyakni ikanam Championship ha ke Shillong Premier League arjar arhusau kabanlong Hamadan SSA Pulo ha kapor Sanchiteng Janmit. Kinoyalam kini ki arkin hun kila pelong gejingi merjingmut ha kejuk kapor ha Shillong Press Club ha ke nop hai sngi ke khatsau terik uleber. Ha kejingi kren bat kinong thok khobor assistant coach Maulai SC ba tebor dokling ulapen pau kejing sngongu ik pa ki bela kershan borba na ke benta Maulai SC. Ula kren de kejing kermen ba Maulai SC kan ra ekanam champion ha ke Shillong Premier League arjar arpusa. Uba dokling ulapen pau kejing sngo kya babon ne kinong ile akai Maulai SC kidon hapring kejing nyun met bat jing pang doksa. Lakat taru uloong kinong ile kai kila raikut ban kerbam tingam teriang bandra ya ke championship na kini ke tournament. Karban na kaliang u captain ke Maulai SC uba daman bah khan ulapen pau ke jing benyau da ke boong ha ke jing ile kai ke brang shidap shen ke tim Maulai kam shim la le bah bat u kermen bala shai ke sngi ke jing ile kai kan long ke be ithiang bat ke ban pensmit je bieng ya baro. Na kaliang u coach ke Lajong FC uba melen nong klau ulapen pau da ke boong. Bawa la ke tim Lajong kam de yo lat bahaban practice henrengi kermen bengina banile kai bah. Ulai thu baladon ki jinge kun ki bangila ya khat henre kini kimla ban khanglat ek kenhun banra ekanam championship la shai kasngi. Uba siwil rembai urang upkol ka Lajong ulapen pau de ke boong. Na kaliang ke kenhun kam shim la kmi linti ban ya kun persha ek Maulai SC. Ka tim Lajong kala penkre ban yakun na shai kasngi ban yora ekanam ladu jong ke SPL. Usketri jong ke SSA ba dipshan lingdo nong bri khot weri ki pai ba ban wan saki ya kani ka jinge kun ka ban long ha ka khat san tarik ulber Hamadan SSA first ground hapulo. Uba dep ulapen bana ba ken hun ka bara ekanam ladu la ni ka champion kan ra shayeng ya ka song pisan riu lak tingka bat ka basha job rani ka runners up kan ra lai lak tingka ringkat ki trophy ya baro arkin hun. Ulapen pau ke jing sngongu ke jing kershan borba menteri rang pau Konrad ki sangma na ke benta ki program football jong ke SSA. Ha ke juk ke por uba depshan ula kerpat ya ke sorkar Meghalaya bantai khambun ke maran football ha ke Lengki district kena begini ke jing ile akai kan roy bat kan kiu irat shaprang hagis nem banwan. Ki players of the Indian team bele point but ngalafa invitation ru shaka team India nadu ki manager coach but players laban long ba hakani ka match jong Shillong Lajong bat ka Maulai le sai ni officer choice Shillong Premier League in one witness ini glory le kai ka India ke jong ni Ni kau yang nyanyi saya play bah ulang kerkuy tim ini nado kini stang ni practice ko jungi yung ba kani season ni para ko ni perform ha ka team ka perform ba wala hating ki injuries ki bagi kena ki don te ni lakoi syakani ka pentah ka bangi sa yakun ya ka game ka khaddo jong kani ka SPL te burong tulung sayu play ma ku udah rekan te ka sekowe ni ak play ya ki official jong ka Maulai ki nong persan ya Maulai Sports Club ni bagi ni game baro rawat nilai ya persan ban restom ban yok head so ban long session ki tag champion jong ka Shillong Premier League ling bagi ni game ke Bangladesh persa ya kalai kor kadon ke jing duna lihat bang imla ban skor mo ikut pandai bagi job ya kalai kor mana kani ngila langsung ini pengen long champion ndai to kadi ke jing bu ban internet ya kata Shillong Premier League ya ke final ke Shillong sai si tekum ke tim nilai pun kre nama tagani ke nom tala sai si baru di player hawa penting badan penting injuries 75% iki dan penting injuries ndai berkataru baru naru head coach jungi ki official ki player baru ki prepare nam ta penekun ya ke game lesai si buat ngengek ba ke game kan long ke internet baru kan pening ko ba ongi secretary jong ka SSA ki ba one page mungkin yo match saya kan ya ta ka beauty jong football lesai si kina on kina bon
Kani kas SPL juni matau sedang kalau kata sisa nomor ba kalau ndre pun ay inter nila sini kapor joki ya kecil sisa nila calculate lo ko di lain na ke di ban first leg dan second leg ban complete tetang lagi daw ba ni duna ki madan ba ni hapada just ko to ka qualifying round jo Santos dan ta main round jo Santos kiwan segi I League dan ta kiwan segi ISL ni hapan bod ki match ni hapan postpone wala kataru ni kung keslong sportson ba jupnya testa ni football ni iya ni dan kam sebut di madam ki bapa ba mila ban utilize kam beri kepor mata but kabang kesodan kam ban perpau ni kalau ma ni nak seliang slow sportson ni perpau je so buram sikade honorable chief minister government of Meghalaya Sri Konrad Sangma Bawang Kerjaan Radba action sportson itu ni akan dikendi pemerintah lada onde mo kerjaan mo play kemarga kecing bang berbuat kecing penkel lah fiksional tidak pekan itu, but ke pair kekenjang, ya ke nalor ke champion trophy, nila pengkhiar ke cash prize kalau 6 lakh ya champion, but 3 lakh ya masuk team. Community ba lara ki baik bro, ya ke kalendar bang ila release kemarin ini semua di media. By SPL matau sunam 2025 yang sedang lagu Jun Julai. By Jun Julai kerang ba nila ban dia adjust bagi Santos bagi UAE bagi tournament di buat dengan kejelah bagi players yang ini involved UAE tournament. Ngan suami bi ba lagu ni community omne tang kan ke 4th division, 3rd division, 2nd division, 1st division lani bagi ke SPL. Nila pengkret matau sunam bangin pelong kan ke Champion League. Jauh slow sportson, haba champion team na borok division, kandan ka haba pudo lawan November Desember, ngin pelong yang kata kapor ba, ni pelong tay Women's League pengilong regular monthsman, pati grassroots under 14, under 16, under 10 under 10. Nga sepuakan payah si buat sarkar ba, kejindan kami madan kalau madan kami Ahmad ba, ni lawan pendan kami. Ban nang nak jimun to hi ki babun balang na kan sinong ka jela na nomba ka Thank you.